Ariro burito asa magazeti kurwa Kenya weka jinse jisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro burito asa magazeti kurwa Kenya weka jinse jisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Kirokerelinga tukuire ya maseye yemeri gukumanyalia murekerera kwa gucingura munasa magazeti yeli tukoli yale rumwancho motegera tukile Jumatatu itariki 20 cy'umutinyo gatano kabira su mwaka yo 2026. A very good morning. Litukile Jumatatu bwana alibwata mangana mange sana ikegera bandoro bakuru weekend gotema kuligia network ngora orenga ngakibiko gena ide kamera 3 na isano na mensa ne yemo yabono mambike nege kosi cyumuro buri mu minchurimi gekosi kamiri menka mu KISII FM twero iribona gukumanyalia muri kinana kwa gucingura munasa magazeti yeli tukolera ronche buna botambe ngoro kwa MC Dudus Moncho motreli nenche buna botambe igonkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier. Nasikika vizuri kule? Uko sawa? Okay. Una wasiwasi nini? Sijui. Una wasiwasi nini? No, nilindari ngeshiwa because I don't nakusikiza. Ndenajoweka tingo etiko sengo. Nakusikiza. Nakidada bugiete. Nyasaye n'umuya. Kazi nyasaye n'umuye myaka yose. Chinga gicyonsere n'umuya. N'umunyamabera amange. Ubwanje ni bwana ubonge sana. Uko anedirange yake. Niba yedegera ngo boost. Ngoraigo. Asante sana. Era n'umunyamabera amange. Kweli kabisa ubwanje ni bwana ubwekere ngo kigoro. Era n'umuru wa kale. Naende no mu cyakare. Era alpha na omega. Nginjira yo mu cyakano. Naende omoelio. Muntu narori go challenge kama kumbuli nga tate ngende ngoja mwara kwano maite na kiyo kango tegerera rasa ate nabokere bo uri naki ikitora erezeke yao igoro yo monene wetani ekyo ekera na alinge bono ngose nabere bonga nwale na ade nabokale na kale na bono no gechenji bono ntote ngende yao tati otebanga lingana liaye ethera majale boya amaisai netaya kai ni gakorokwa Nyasaye yatigale kwa Nyasaye. Kweli kabisa bwana. Sijui kama una deni? Nina deni la msikilizaji mmoja tu hapa. Igakorokunga Elizabeth Kemunto. Uruchinsemo chirichiage tale. Aliniambia nikusalimie sana. Nimesalimika vizuri. Yes. Akiota na akagera ngocho no chana gakeki tata. Tu adere birthday ya. Esa sira go chitima yedi. Tinda muikera buya. Tora manyasa aberete ngai. Up to now tinda manya. Umaite njira abantu bako celebrate birthday ne jinjira ne chingao. Neke kirumuntu watenchira yaye. Turaboko endaso akwembeo. You know. Ondaro kwa mwali tukulia elio koiboro na bako genda yinyumba ati mukanya ko kora masabaye bunatagete. Ana ukwana no maneno. Ukwana no Ondaro kwa mwaka kile lilio zidikali. Ati kagenda ndaigosa. Kaende. Nalo. So igento kwatebeke ne kirumuntu nabwatinchira yayo naende tika kirumuntu asikwe bunagokora ibintu byaye. Naende enchirango kole ibintu byane shouldn't bother you. Ikiagara abantu baba discipline dense. Alezi koru mwarone. Alira biko boda akakaki. Bono kana mwewe celebrate njirende yose. How does it? It's not your money to begin. Geri ozumbuga ikyo. Igoto mbarazero mbika ili. Okay. Ora. Adiwe shobo to bwao. Gosita bwa bako kwada ya radio. Wakwiguru borai. Mumuntu anakoragera kujia bono. Inki. Kerona kabere njala no kwali. Umuntu namwali esukuma namwali kiriako libuna atakatiga akorebo. Kiaro kuno konyara kwa no wanja kwaye. Tuzame tuingie magazetini bwana. Njebura botambo motori kuboko na bode gazeti ya Taifa Leo gere itariki 20 cy'umutinyo gatano kabira su mwaka yo 2026 ili tukile Jumatatu ikiwa basi ni crazy Monday. Na kama ada ilivyo ada. Na ada ya mja unena muungwana ni kitendo. Kuboko kwa ni gazeti ya The Daily Nation itariki 20 cy'umutinyo gatano kabira mwaka 2026.
Litikulia Jumatatu. It is a crazy Monday. Very crazy indeed. Libu hati mechando sana, especially kwe waja kuyala ina we adjust we yako kwa rule weekendi. Numele ndekuru kuko nyareka. Maile sana. Uo kwa rele victim. Injo wala rakuereze. Ngerezo muziki. Lakini karatia. Mwaka mekenya wote by the way. Asante sana sebonsi bali bache tukumusupport kirasiletie tatu mwabo. Almost 2 weeks ago now. Yeah, in a special way. In a special way. Yes. On his behalf. Tukubeni libonsi abatelingambia. Muna mashabiki abantu bonsi beso getia sobonge. Ndio. Kweli kabisa. Mwaka mekenye ame-appreciate. Kabisa. Numugambi Charles Ombasa. Kweli. Ni familia vingi by the way batabiri mbia mono. Alright. Sante mzee wa kazi. Nyasaye tigaba ichinguru. By the way no mwaka gekonge na asireti se. Gekonge gichana kurwaliri goma. Kenyoro gyake gwandalia. Mayanda na aro mwaka gichana na araira. Kiwanda sabu na beto. Mbaga ndatoka sima nabi tinga sori tukuli goro. Na umene tumungi na Veronica mwaka gekonge. Mbaga ndata ko simiruli by the way. Na nemba mamba tumanyie ekererabe. Okay. Basi kwa heshima na utaratibu wa aina yake tupatie headline. Empty talk. Kai. Empty talk. Amangana masa. Ogo kwana busaigo. Okwarolia mangana ataiyo. Igondo chibicha yomo waziri wobolendi wa imegai gomoske Kipchumba Murkomen. Nagia ko Onesmus. Onesmus Kipchumba Murkomen. Igondo chibichaga igayo mu director DCI. Ndio. Akorokunga Zid Mohamed Amin Mohamed. Igondo chibichayo mu Inspector General of Police Douglas Kanja. Igego tabekananga chibura buru cyabere chiko enekiwa. Ndio. Imeyense ya Kenya so far. Uchaka nenze meli olkalawa siba elections charinge kolekana last week. Ndio. Abarayi abayigane serikali especially wizare yobulendi bwemba habona kokwana nga ngimokitoreke tambokiro investigations cia chakire kiango rakini ntaro gatambokiro kindi gionsi kego kolekana if at all onye kindi kiabeire no comment kana kwa gunism lakini na makumia manene na mayanda no moicha no monene na maisugusu na kwabeka ekiagera ekero mwana inchi agwesokia gokora egento kirie katibe moede chinguru gokora imeyense ya Kenya yamanya gotuka na ndo muntu osiriyo manengento gende yokumisana sad bana very very pathetic ni kitu mbaya mugano gora sepeji akane baka sepeji agatano ngana ki abara yabaga bagukwana no kwa mutegerete Murkomen gukwana igoroko so yeah ogatebanga mbatake gokorobo tukikumanyanga abantu bali barenge gali olkala umbantu kibali barenge babwate bakachibunduki babegete chimask ngaibaye tete bakachio niye chigali babwate ne chinko nkwaroje chimwamuti in fact number plate so the government is not aware who they were according to him in fact igate byabantu ngabantu be volunteer ku information okay whose responsibility it is kulendo mwananchi tokasa ku this why liye kategera rigati gashagwa igoro ngamotegerera sana rigati gashagwa anyway Oromuganura sepeji akane baka sepeji gatana sega zeti ya the daily nation onya serikali tema ya bantu bali mbantu kibale akibana jinga kibaramanya bantu kibabwata apparatus chyo kumanyobo kibage kero bwakorekanire bundu kitali gento gutwara achachi aiga Kenya onye goko yetwara ibuna Ronald Mayaka Brigadier uikutware license okay abantu babalenga ababwata chibunduki abanyanyimbo mbalenga babegete uniform the same locality what do they do ongire ruti yora wasako kongigenteke sana ase headline gazeti ya Taifa Leo atakuwa debeni nani huyo Rigathi Gachagua umurai wike magia DCP yes nabarayi bande mbali babekira igababere buna bono yo kabiri mugabana bwe county ya Nairobi Mike Mbuvi Songo no yo kabiri mugabana bwe county ya Meru Kagwira Mwangaza ababonsi igo barusiti kwa bisi wetera impeachment yes na kolengana nilichi ko once kwa bare impeached
na ndi abere confirmed bo abisite yora so ekenyi bono ekigambiro ekiigoro sekigambiro kene na iga Kenya igo kia muchikire the attorney general musubadi Dorcas Oduor kobeke gente ke clear elinda bakenya bakemanyenga ki ine Rigathi Gachagua na chikubuli bu president Mike Mbuvi Songo na ali kikero ko kende no ene kyo bunge Kagwira Mwangaza na ate mena ende kuchikuliyo bo gavana ime ya Meru ni jukumu lake hilo go interpret gochesa bakenya roboto na rasi picha kabiri gazeti ya Taifa Leo. Kuna jamaa ametulia sana anaitwa Ferdinand Waititu na ruete chera yani I don't know, I've never had kurue sale lakini I think na at some point na bege to bond ya. Let me tell you brigadier second years gilio gokora kare bolinga egente kimachibu kikirarete busia ine amachibu ayaraje nigento ndanyare ko handle nabiko monda kwa aggressive muna bone ngende naga kwa ndirige Equity mondra wa aggressive modanga chingo kwa aggressive ko Equity bank ekoleto musani you see. So before you believe such a person na kumwegena agi karamo ene kingera ningo naroche montali gete quote gete abotebanga oinse kogenda inakoma bono iga kerora taboboke ndio ngora nyoro denine next to that bed igende wada so kwa inakoma ngoro ja kirau kwa kuraga wika kiliaka cheraki kera inakoma kwa debega ki montado kabrego ngumoto kyorato ke next year oinse kugire katotebe kwa iri runyagitari osiretie fampi ewado ekerora taboboke ngora nyoro denine gabu next so ikaransi tabu next to your bed isuraire pero kwa irunya gitari yes igono kwa irani ntu nomo ewo kwa bere nomo ngora nyorora bwo umuntu yese kubumanya era abe buyo buse kubumanya mapema ora dinera sana mwanje sana tigali ebintu bya umuntu nuyi aboko mukangurira akega niwe tigali obotebega ki kiagere tikirake manyirebo karadi nenibo ayo mugano yiyole mabara ora sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo peji ya kabiri ase gazeti yega nibwo atumugano ngana kibona abarimu bakire baranyora kaheseka ke kiagera Teacher Service Commission ndio ya etirie CBA collective bargaining agreement yeye iraje ko eneke gombo commenter wasara gake muna bono umwalimu le grade ya B5 yes ndo jaiga mentereri wemo 1100 igaga sara kaka goje kolengana na ni daraja gani ni groups unabono job group lakini ndo kiko kumie job group nere gaige kurukunga C4 we senior teacher deputy head teacher ndio Chiweza bamentere ga 745 shillings Bantu bamentere bese nyinga kechiri bubere bakurukunga C3 that is a secondary teacher 1 around 2055 Kenya shillings. Wacha walimu wafurahia. Chief principal analipwa 132,000. Yes. Umaye na ko politika tinga ki the chief principal, the senior principal, the principal. Obonguru mbo bogoja imiboka kera balita yako nakusuka. I think so. Dama zikanige tega I think yako baimu. Yeah, sure. So omugano imwe ko yokona na ora asepechi ya gatatu ya gazeti ya Taifa Leo. Na asepechi ya kabiro roboti ndororo nga abana bali ndi batanyorete libagali okugenda Sechi University kolengana nekerengere likyabo bono naende portal ya Iguirwe ya KUPS mbanyora libagali oguchiko gotema gukora application gusembanyora mabagayo page ya gatatu ni bwato mugano ngana ki bagotebanga anatomy of a wound. Anatomy akinda kwerese ngese anatomy saminyorango gagire bakuriya go terminologies dirija ijira be possible. Mnabona ko twaye gosoma biology anatomy of a cow. Yani kere ibanyerera byengombe ndakibira none kere balire
na ki no ni digestive system na ki ekororeka egesusu na kitu akanyanyire mono bwango egesusu so bone wound mo anatomy wound mondo kioyo characteristics chia yanchire chiechi kia go behave na ende na kibago jabari gigwa because mbari kirigento bosio gaiga magun uisa wune na kibago rigu baka ba korebo salio okay igotagete ko tebanga tarikiro monto ko begun of course tarikira monto ko begun qualifications gete nchiro chiko begun njiro chiko begun oikwete bitangora gete bike yes umanye ku qualify ko begun bono muri kiwe gazeti yako rete research sana gaiga aende genteke magukwa na ngelinga chiwuni njiri go communicate na normal phone calls ya WhatsApp communication yako genda subo sana ya omuntu wagerezi mi WhatsApp ngwa debetega gi aseo ko record kulenda timanye tingangwae by the way I don't know abaraia bange bono. I'm sorry to say no ni chomo raina ro gonga gerezi you're right. Ni mai nare bo gonga kere normal phone. Lakini yabo ngagera na WhatsApp. I think igo bagotema gotwara ububisigete bwabo bo batari gotakanga bo expose ninga tari rais goja ko record voice call ya WhatsApp tera atwara option yo ko record so you are safe kuragani kende gionsi na bora aragani lakini ndo obe George kigera bo ko na benga ko be kuna ndi muina record equally no nege tenga ya view once anda tia batie kuna kwa west gaya onye kwa bo zomiro mondege ndo bodomire gento because view once to wake bijanesi mienga yani ngini process ya bo era gwete ya no ko kanya makali gaki to chi ruti ye gara bwana kazi ipo serikali mwana ora sepeji ya gatatu asepechi ya kabiri ndi botoro botiga iganga kibone serikali ra kigo chakia obwaga cyobo yibuye mbera ya Raila Odinga yera kigo twara masikania manene wono asechisemo kirichi akango kajara mogi ime ya bondo familia ya Raila Odinga tayari ya rura kalemo ase serikali go kigo cyakobwaga cyobo litukolia rero maybe ebintu bya historical things bya Raila Odinga kabantu barache gosoma guru abumagega bibekuo it's a good idea by the way. No, Raila Odinga is not a person no wanza ko yande njire ibo saigo. Ndete kucha kutare musuliam ya Tomboya. Ndio. Maibo na bere dali. Rusinga pale. Ata Oma Bay County Mbita. Asege singa kelia. Mbito gotambuka ogende gesinka kia Rusinga. Ege singa kia Rusinga? Yes. Okay. Para nire korosi kuingia sana elamwete ingia sana egonchokana na island iga so kana cheto tingi getio because time ko ya rake lakini njenchio nanyo the time na njenchio ko genda ali miuru ali bos matero chemigori ogende othoba ko chiko so asigete imaginary pale tayo ya chaka korosi kubono ase serikali kliko gache factory yo process yamwana echinsu ocha nanyo tali bagali ko raso Victoria ngaraika ande gatiga endene ngende kibako gaje gijibao oro tubo oro na bu akikorogwa endoge obwato na no bwato obwato sende gesanda gelia ya kelina limo kona ika segete data ngaragete te kwendoka oba tege you know it is very deceiving and kanto chitokwa mentality nere ya timetina kinda ko resegente kero murabange gusegeta nangole murasegeta ni mokole gento geto you can't do alone notice bwana tokali no bwato bwo you know as it moves they go komanyanga mwarura atambe ko chimako ko chigonchoka kwa kuminga bono onde ichongo no ine nyanja ikoro kiege ono tagete ko bege singa gereka tigati ya roche ngatwaro bwoba ngasaba ngaki ngalengerelie ngakili ayona agara soto bwato bolime ine meli yale kete bwato no ngakili ame meli nende ngalengerelie ngaki onye meli rira yale kemberene lakini yakakoli kuenjereria akantaka akaga kwenduka kegiba nkiarego pedo ikona membegange ara koro gusukuma megango ai tigango tevinga ende gedora jire komanya kemo yes neta gero toro manye bako tara soro chalia
Yeah, make a life saving jacket. Kende keinse kova. Bano. At least yojo ngunona. Peji gataro nalipo. Ni watu muganoge gangana kibono. Ogusugu mukogenderete sana gutenenia arrangement iri mugabana we county ya Nairobi atwarete no murai wense ya Kenya gutiga functions igetenga kirani gune national government mugano ino ndo jora sepeji ya gataro nalimo peji gataro nakabire ndi watu mugano ngana kibona abawakili wetara sekombe kyabo kya Law Society of Kenya barobere kurobeka no konene sana litikulia Wednesday asegi kugigeria bana chibi nambale ba kore kwerende ba etia usiba merely recommendations kurwa Judicial Service Commission igoro yo kuriria mangana misconduct yaba na chibi nagete bake asibigambiro byense ya Kenya serikali bono igera sijinjera ibere gesi nyirengi bituma gekoreta kurungumbu lindo maidere ntu akona ga igoro yo rugongorwa North Rift umurakera no akabando njigo cyakobabuya so bunenchira ya moyo gutinga bulindi bwindagira serikali ge kono gwake sabo bono ge kubwa ge gutiga kibando gisoe ko rusiko gosengaki so bado wangali wanapiga hesabu kuona hali itakuwa vipi. Raila Junior oyo kwirobeli na Embakasi South ya Embakasi South 2027 tasimama ubunge pale na Winnie Odinga ngaye alina rata itako Wadema. Tinkomanya buya but I think basi maybe Kibra onyotagete. Ilikuwa ni Kibra pale. Ilikuwa ni Kibra constituency ile. Waona tata Professor Kithure Kindiki bajakiri gutumana kibirengererio no mu waziri Geoffrey Ruku. Igoro ya mangana Mount Kenya. Bachori bwo ulkala ungucha gukora buri bintu. Itagete kubagikana bono. Bono Ruku era ategetenga Mount Kenya ibagekane East and West. Lakini Kindiki otabira iwezi. No maithe Ruku gabu yagereko kogagi ngabona ase route yaye. Echikororoka nanga. Abe bunangu burugira arake ngana yarta usikare tino bachori bwo likala. Kiagere ikero wata serikali njabu kuwe sana. That was a landslide. Ai bana. Bono Ruku igata te kwake Ruku yaye kurumuinanga ki mimi ni msafi. Mimi ni msafi kama pamba. Onyenjira areke kwaze route hivyo ino. Ai data. Ase epechi ya kane gazeti ya Taifa Leo nebwa torobota tanga kibonege chinchu kiagachirwa ze shilingi bilioni yemo giagachirwa ze miaka 17 ali sio robono nkiarete ege chinchu 17 years ege chinchu ege cost 1 billion we na kike kalege tinko manya go se machine kike bwate chigo tunze egengoli I don't know lakini rende kiaelire chinsemo jiri cha Isiolo boigo ndoje gaige Senate bono oroboto ligwate Senate go ya ganirie nga okobwata na kulikuwa lenge kati ya Dr. William Ruto muraiwense ya Kenya na mugabana we county ya Nairobi Johnson Sakaja okobwata no gotuguterwale kwa lenge go ikashiringi billion 53 8 billion epeji ya kalenge peji ya 14 ni bwato mugano gekangana kibona abarwire bagenderete go chandika sana se county ya Kericho bana mugomo uritonya kwera this is the third week bana and nobody seems bothered ni wiki ya tatu imagine banyagitali bako mede wiki ya tatu bwana nige ntukio 10 sana katika tie gazeti ya Gabinga Monday bamuleketa mangana high school it's a special issue aigase bakatebanga from classroom to newsroom learners showcase media excellence nakia banafunzi bono igaba konyara ko yarokereria ibintu magana yoboraria mapema and finally ba end up ko babararia kweli I think mimi na wewe tunaelewa sana kazi ya janza leo tera chakalero and then kuna uchambuzi wa magana English grammar na boigo Montara ge go advice abantu ngekero kulika curriculum vitae CV ndio inkio bonete kuzingatia and by the way ngo atebinda abantu butambe nga onyige ntonkiriki alinira abantu opportunities how ugo project CV yao akio kulika CV inkio bonete kulika CV in short ndokira na chakonyora tiago complicate ibintu
Thank you. Don't complicate things. Yani don't imagine ngambe ngegere complicated na lingo sikwa. Abantu bali bwati nseje. That what is just so mama sakara was what they want you to communicate basic things. Yes. Kuligere liga se page actually muntu aro one way banga tige CV I have a one page. The better. Ikiagera ko bako short list muntu that go important details ga mapema ga tibwata mi uchikura onjo karanda kurumagega. Umathera kila kateveri ekarato karikire insha ose composition. I used to tell my fellow students singa ki koranche tiga kunya gutumba tumbe misamiati ando masika se uno kunya kuruta vocabulary yo kuna gutumba guoka ono no go soma kuminga nkieke just communicate exactly simple things like gento kere very simple neto about yes even resume nereliye you know some right even to byo kumisana I'm telling you nebi ntombiro tebo kuna ku include as CV yao ngana religion rusio bwana just give your contact na kio korokwa your level of education mondali yede baka date of birth it's not really important ebi ntombiro chikoerese korokwa rangiri kubone interview wano na you know muntu nangi ko shoko short list ase njo tali mukrista ya uri getega avuga you are Christian muntu ena bakwe kwa birthday ya endie kale kwaza ze hobby my hobby is swimming interview lero le hobby amaje aya ga aya ade makezi I'm telling you, remove those things from there. Wadoga bioloje. Kumera makonyo ta ozi yokwara kura baje betroje ji. Ikoye. Ayo, ndiwoje zabana. Gazi ipo. Kurwa soro ngorwa coast. Abarimu bachakiri kwegeri gwenchera barorokereria abana nende kumanya ebiyorokere biringa abana bachakiri gutwara zile itikadikali. Megeli yali amabe bintu bune byabo makensi na kadarika. Sijui kama una lolote gega ndo chene bintu. Bone gatokere ga yangelinga bono ni kubaya America ekerenze ya Iran bachakire naende gosagana kubwate kana nejisegi chigenderete Middle East ne bintu binde binge. And do you know why timaiti why around the Trump ara mongorake munna olina letole no umayete na haroche sababu America yamuwe by then abera akoli Iran sana abeko yakoli lakini I think nero bono maybe nebu atabasani gete barasa koimuka na bara correct umayete lakini nango tebina ki kara eke asekendi yensi keliyo gukora kara amanyanga ki amachibu aya narali mbuye no gwachinguri choko gekora lakini amachibu aya narali outcome nero kuligera limono iga America nero cha machibu nganga kiera chikoba timbu atikenda igando because no nze ya Israel go support America sana all the years wale ni marafiki sana marafiki kabisa yeah una lolote ama asile lolote tuingie kwa dondo haraka upesi tuingie pale Langas Eldoret 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 iko pale Uasin Gishu county na gavana ni Jonathan B Jonathan B agenda ni sita about the slogan yetenga kie campaign ya 2020 campaign ile tukukwanira campaign iyi yo nero tukukwanira kuro Langas Eldoret mubasta nabwate kanisa ekanisa yaye ni bwata babwata ni abange sana aba basta mbaro bachakire chikanisa chia piki naenda babwata ni bako wakogenda baka mantenyi bakuru chibesa chisa ine ba support emirimo ye kanisa ibune kokorekana wadaga de emirimo yo mone darari kwa razunga koroje sana era yake ekiagera tulishuwa buya nimbolero wakabazite jigete mayako bashua so ase kanisa yo mubasto yo kanisa ya piki sana akiri mubasto yo twalire naro yo kuna kwa bana siasa koboko yani yo kuna gotoka togia bana siasa gete balia akororanga mbabwate chibesa buya bono yabiringa umanyete nimbwate folgu inkanisa anene mbo ntaye bintu ntwara balinje mbabwete nkosese nya bintu tiyango bekera magoko na bekera magoko waitiri mure nababwata ni bana nabaro bonse nabagikikura abana nabongo batumeka babeje ambassador chia unje ndago konye tata ke nete nivo
banya kwa weni bono kumbe enchiri gwate bupimete babwatani ababeka bakaba bakumupima bo okay basta ntu tukahete ga igane mirimo yo monene turi kumba aye gubwate lisulisi kuna ndo tate kotoretera siasa ga kwabere uko totebenga nyagete no muya nande gwake wacha njinga ki nyagete no muya kai basta ngai bono tenene basta ni kanisa turi go siasa utakete kokora basta agakira kiri wabugata ni boli bako monjo kira bako masomere kanisa kie kogotozo hapana basta uwezi tufanyia kazi namna hii hapana ndo target pi idizei tochorekemo usitokotigire kanisa hiyo tokotigire kanisa ipi ayebono totebinga ki oye gotete gokora siasa intu basi tokotigayo okore siasa yao intue twake sabu ngao maite kapitelia basta sabo kwabira ekiagera ababwatani abaga bakwoneta sirio girimo ikiagera bonsi baroche buna babere bagote biguru y'iki campaign y'iki n'ibintu binde binge tatainga pasta pana sisi na kanisa ni kitu kimoja na kwa siasa tupatani mwana siasa nyogo jatike karansalia arandeli kunera agende yes basta kabidi asabu kwabira linda babwatani baje gukanyika kake nikina kintu kiabirege kororekana siki kanisa abana siasa ndiko bamochi mono njengo mochiande barayi bali beji kanisa ekiagera no barosiri ground kiabana siasa omwe to mwana siasa no muango sana godinde ground yoroseti otherwise mwana siasa acho nyorenga ki amachiko naro atariko ya etani. Let me say this quickly. Onye abantu mbali babwenete babe neutral asamagana siasa usasikendi gionsi n'abapasta ekiagera I believe nga se congregation yegoche kanisa abantu bari omwocho gano naro nyarebe naro support nyarebe lakini bonsi baumiranira aiga because it's a church service nayo tenene musibategerete bono bonsi tigakwega kerense mwemo. There are people you will disconnect with immediately. Onye kunyareka na yavuidi kukwana magana siasa. Yes. Otherwise, abantu mbele baruwalete my friend yo kuruwaro kubura asa utano kyo monte nkorange kanisa completely. Baito yo magate nakatebanga kiro muntu nabwato muntu yago support da into nabantu. Binte igo twache kanisa aga iga ku unite. Twarese binte bya okaindilie twache kukulingana lyo monene. Tiga na mangana siasa kiro muntu na bilongetie sabilo. Haminto tokole tonoleta kagano kapa uro na sira buna bale ko sabechere mirango kego kalende. Tumanyo kuige na kwa botovu ati kuchiruti. Daniel balenga zingiro yiki simba. Waera chinkoro bwana. I know of a gentleman by the way. Ochimla chikura chirichi atangazo cha 2022. I know of someone otali kuligere news bakalero. So why? Amanya ko yanabone kanisa lenda aboere rwenkoro lenda gatwe umanya koleta bona ende siasa ibona se kanisa bondo ina abwene ndo akwane tegero yomuntu songe tu kanisa ase njisi mikobuka obe ya akaira na akaenda bia aye muino I'm telling you akiraga bia aye muino ebintu bigasalika sairi akaranga bono nyari bankora iga ahatingereti. And do you know chikanisa chinga abantu batari kuchichia sengenjo ya bali already balime. Do you know that? Tata kwari kwache gente kyoge kiriria bwocho ge kwari litukuli aginko inyori koranje tonyo biro bike ekine ngento kyogo kumito base ko gejuti go chigo base ko nganga ngento ra juti otigeigo getige ne gente ke gare ne ngento kere very sensitive ne ngento kera ageche banta bange lakini ngento kere kene gechua. I'm telling you I've grown to know that. Yeah. Na kingora tele wantonga actually ekanisa might be asabe sana yo recover if you are going through something. Kuma jikora watu wale kaza wake babu atima vera ono. That's what I'm telling you. Tata. It's sad but not a reality. Kene kiribo. Yeah. Ntoli kobwera abantu maote in fact gato kuba niarora mono. Na hende tokoraga otega ko muntu kunyinyera. Umuntu achange my friend yaje bosi yali confess yatebenga nche na kabero moibi chitibi mu akarali nje na akorero akina angamira. Will you still
Hato montago tirago tega garagire riani. Tago tega yo kwale yo kumira. Ya toge tike to ke time. Yo chire helmet ye kuro. Helmet ye. Nowadays I don't care. Cara bora umyo moto. Ina kapa kina no problem. Stivaro na getu. Yeah. Stivaro na getu. Asege jagi. Stivaro ngia ta kwa mage. So ni chuko ina kwai. So monene. Tali bosaiga. Tali okuige na kwai bosaiga. Okuige na kwai aseko. Aso monene asa. Ndoro siamba kana maia. Ngocha haraiga. Musiki oikire. Murarake baso video nere ya akora ya atarire sana. I like mungwano yo murarake baso. Igakuru kwa David murarake baso. Ni nchira ambire kolete discussion gete igoro ya siasa chia gusi. Nchira bana siasa bono bakokora siasa chiabo ya chakire guchenchia. Kubetere njira bakore bintu gali bono. Esa gutuka ng'omuntu narase Bibilia nareje kubwekania murarake baso Daudi. I'm sorry to say, but kurwaso aborabu. Order there. There is order in the older paper. But the balentara iguba. Another thing, kurwaso sasa jabara. Omae te ago tebiga. Nyasaye nkole kiru botaga tuka yago ago akamo. Dudus. Tuisa kuamirana naye manya guocha na evidence ngwate iguru yawo my friend. Azama zikaria. No graneli. Nkiugo kwana. Odama. Uiko kire pi. And now that is the politics. Nchomo nyane nganche the politics of facts. Let me ask you a question. Munoko genda. Tutaraja ke discussion na Murarake baso. Murarake baso is claiming nga abana siasa bagekuru gusiga. Yeah. Mbatagire gutwara machoko. Iga tebanga abana siasa mbatagire gutwara machoko na hande babe straight forward. Yeah. Onye tuyo teba tuyi. Onye kurano. Tebanga abara zilinda mwananchi. Ngenjo teye bara tebenga ki presidential candidate tubwate kurinda mwananchi Edwin Sifuna baraba gusi. Dr. Fred Matiang'oro. Iga batebiga. Hakibega chireko chino clear. So ngochara tumubuli na ki motegerere sana ntake kuiguna kia kwira nirigente. Chin tactics tia politics ose encode manship ya politics even though nebi. Na wana mama imosongiru sana ko. Mama bana kwana ngento geto mai Friday arenga bana. Na kuona wenga president candidate Sifuna. Ngento kelio mai tena hende bloggers babo gionchoreta geka. Na hende Murarake baso ngonta thego cha mubuli na ki eklibu gekiarore kanire gutumeka na opposition bono yani ne serikali ya ase abantu abare broad based. Yes. Kia mekiri sense mono kubwa airuti. In short, ngitokuligera tugutumeka mate. Nara. No cross ground, no cross ground. Okay. No cross ground. Moera marava. Era kabuye gomekire. Si yani wono. Wono. Ogo jajo le ground biakere. Anyway, meanwhile nyore gazeti ya Taifa Leo na bokonya kwimanya yumo na yanda manga senchira yo wikran. Gazeti ya The Daily Nation ne bwata mangu Mominchori tegerali. Kweli kabisa. Mominchori tegerali garo tukorera magazeti ataracha yase studio David Murarake basi kigara no ale ensemo ya kabiri studio ngo charaiga nganchire ndara kumanya igoro yibengi ya Equity. Nekero kumanya igoro yibengi ya Equity bengi ya Equity go ya ororo video bokorera buwaye kabisa. Ikegera bono iga na bokonyoro bokorera buwe bengi ya Equity asisimi yao yakoboko nesimi yao nero bono bengi yao so na bo access huduma Jones P chibengi ya Equity wetere simi yao yakoboko ebe ni smartphone ebe nkaturulu ikegera ntubwate Equitel na boigo na boko bata star 247 hash ine USSD nanipata. So ntubwata magana ali online ukubantsibali bakutumika chi laptop na kadhalika ntubwate online for individuals and businesses bono iga osakuligereria enchera Equity Bank yakorere bintu bono iga turikunya gutwara stressinga igone ebire gwakaneke ombe gosikero kende chibesa na tagete gutuma go chi skuru go nebete no you can go to your Equity mobile app ogenda ali ase transact obate kabisa oro si schedule
yani offsetting aki payments chibwana tako korwanya nebe so gutuma gucia sekeombe ogotumanga ogoteba chitariki 20 10,000 gituma gucia se treasurer kwabeka enamba yaye kabisa chinga kichi goika HBS bengi kubwa to automatic unaona yani yaba rahisi go muchando de bwensi otayo. Secondly abantu mogotwara a group mwigolete account is a joint account wana kwate hakindi tuko cha kumira togenda tuchikuraro HBS chiri cheto go centro stock derege ntogete wana ngarasima muriga ni apana this time round ebenge Equity. I want to tell you your rob even to kendege Mominchori yae bono iga gwetera Equity mobile app na bomo ko initiate gwetera ebenge Equity kero montato merwe alert ase signatories valia members bali signatories wana yogo tumeru ya alert prompt tigete kuanchera nanga ndio nimekubaliana na hii no uli onda korabo wana kuruwawe ebengi ya receive that information ya digest basi ya anchera nanga ndio hawa hawa ndio hawa kegera mbago the information ya saving wana kuruwa webengi na beko correct transaction alafu mambo yanakuwa sawa sawa. At the same time umanyete nabugo taka kutume besa either utete gutuma gucia se account ya school kurwa se account ya Equity gusota gutumira no musani kwanyaranga tubwati besa isaine. Do you know what wono baretire nchire ngaini sana yoko gokonya elinde goikira ni transaction ya era ebese imaja kwira nibo igento ngo kwanira nkirige korukwanga boostika neliani bago boost elindo nyara kwa gukore transaction yao alafu mambo yanakuwa sawa sawa unanipata so to base kumega kiti mbwa tebeza chisa ine bado nabogotoma lakini jichinde bago boost oja guchiakana baadaye unanipata and sometimes someone no tagete go power ebintu biri okora mugondo neta kirogoro buoyo neta kire ugore mbusura hapa na pale lakini tubuga tebeza chigo ikira ni bintu ebyo bono naro to kuma yekegera gwetera ebengi Equity tubuga tagento tokoroka easy loan naboko access ya so ase Equity line yao gosana boko bata *247# gosana boko enda ase Equity mobile app yo erase simanyo tubuga the download kindly alafu mambo yanakuwa mazuri rahisi tu namna hiyo oikira ni magani yao alafu loan utalipa pole pole. At the same time nota go ikirani ngagete goikokore gento gekoro kwanga goal savings hii nayo nyogotete kugura egari ya kare tete kugura samu ya goiko set target yao that is your goal goikokore gento kwanga goal savings unanipata elinde onyempa December onyempa next year January tariki 10 kwanyara bakonyaranga waikirie egoli yao ya kabisa okoba bari consistent asogo sebu bese iko weekend kilia okonyaranga waikira ni magani yao na kila kitu imekuwa sawa sawa kabisa. 17 minutes 18 minutes actually chavutokire chinsa nibere chibono mambia bono